Kita ke informasi lainnya. Fokus pada sentuhan akhir, tim Tekbol Indonesia siap mempersembahkan 1 emas bagi Indonesia pada SEA Games 2025. Usai menjalani pemusatan latihan di Sukabumi, tim Tekbol Indonesia kini fokus menjalani latihan akhir di Gor Pasar Minggu Jakarta hingga 7 Desember. Federasi Tekbol Indonesia menargetkan 1 emas mampu dibawa pulang kontingen. Emas diharapkan hadir dari nomor tunggal putra melalui Yoga Ardika yang sebelumnya meraih perak di SEA Games Kamboja. Sementara kejutan diharapkan hadir dari nomor beregu dan campuran. Now we focus on, of course, also on strength and endurance, but mostly on putting the last touches to training. So I cannot I don't want to explain what we are doing exactly with everybody, but mostly we focus on attack, defense, receive, and service. That's the most